kuvuga Algeria, Tunisia na Misiri, naho munsi ya Sahara hamaze kuboneka ibihugu 5 ni ukuvuga Nigeria, Senegal, Afrika y'Epfo, Cameroon na Togo. Ku mugabane w'Uburayi igihugu kiza ku isonga mu kugira abantu benshi bamaze gufatwa n'iyo ndwara ni Ubutaliyani. Ubu haravugwa abantu barenga 2500 bafite ako gakoko, abari hafi 80 bakaba bamaze gupfa. Hafi y'Ubushinwa hari igihugu cya Korea y'Epfo nacyo kivugwamo abantu barenga 5000 bamaze kugaragarwamo iyo ndwara. Nibutse ko iyo ndwara yamenyekanye bwa mbere ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka ushize mu ntara ya Wuhan mu Bushinwa. Ubu rero ibihugu byose biri kwisuganya kugira ngo bishobore gukumira iyo ndwara imaze gufatwa nk'icyorezo ndengamipaka. Uretse ingaruka z'ubuzima hari n'ingaruka ziri ku bukungu, ku mikino n'ibindi icyo cyorezo kimaze guteza ku isi. Ese ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari byo byifashe bite? Turajya mu Rwanda no mu Burundi turebe uko bimeze n'ingamba barimo gufata. Turasubira ni Wuhan aho iyo ndwara yakomotse maze twumve uko noneho ibintu bimeze. Abatumire bacu ni Kamari Vedaste, umunyeshuri w'umunyarwanda wiga muri kaminuza ya Uchang University of Technology iri Wuhan mu Bushinwa, akaba ahagarariye diaspora y'abanyarwanda aho mu ntara ya Hubei yo mu ntara y'Ubushinwa. Turi kumwe kandi na Ndayiragije Silvestre, umurundi wiga muri kaminuza ya Huaijiong University of Science and Technology nayo nyine iri muri Wuhan, akaba anayoboye ikirahamwe ry'abarundi babaho ngaho muri Wuhan. Turi kumwe kandi na uzaba kiriho Abdul Karim wiga muri kaminuza ya Sunchung Yohang University yo iri mu mujyi wa Cheonan aho ni muri Korea y'Epfo, nawe nyine akuriye diaspora y'abanyarwanda baba muri icyo gihugu cya Korea y'Epfo. Turi kumwe kandi na Jean Claude Nsabimana, umunyarwanda uri mu mujyi wa Karonu Petzela aho ni mu Butaliyani. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Felenga Kwaya. Mu batumire bacu nabanje guhera kubari Wuhan ahatangiriye icyo cyorezo. Kamari Vedaste yabanje kumbwira aho aherereye. Ahantu ndi rero ni mu mujyi wa Wuhan mu ntara ya Hubei, niho muri epicentre ahantu visi yatangiriye. Nkaba niga muri kaminuza ya Uchang University of Technology, ngo muri campus z'ikigo niho ndi nyine niho byatangiye. Byatangiye ubwa mbere babivuga byari ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka ushize. Icyo gihe niwo wari uri nawe? Icyo gihe no narindi. Mwabimenye mute? Byatangiye kuvugwa mbere yaho gato nyine bidasa nkaho ari ikibazo giteye inkeke cyane. Nyuma yaho ngaho nko matariki nko mu 10 z'ukwa mbere, muri ayo matariki nibwo noneho byahise bifata indi ntera, imihanda barayifunga, amabusiness arafungwa, ibintu byose byose nyine biri amatransport twabonye bayafunze, amataxi voiture, amaduka, amasupermarché asigara makeya nyine leta yari yagennye yo gutanga ibyo kurya. Bindi byatangiye kugira nyine impact cyane, aho bitangiye kugaragara mu matariki nko mu 10 sinibuka itariki neza, ariko ari mu matariki yo mu kwa mbere hagati yo mu 10 na 15. None ubwo byatangiye kugaragara. Icyo gihe igitangira ikiza mwumvishe bavuga yuko ari indwara ye, kuko tubwiye yuko nta nubwo abantu bari bayitayeho. Icyo gihe bavuga ko ari indwara imeze gute? Havugaga nyine ko ari virus nyine, ariko wabonaga nyine ko n'abashinwa batari nyine ntabwo bari bakayitondeye cyane ngo bamenye ibyo ari byo. Byaravugaga ko yari, ariko nta byemezo bihari nyine bifatika bari barafashe. Ni muri ayo matariki 10 nibwo batangiye, nibwo bafunze noneho ibintu byose nyine banijya mu kato. Hanyuma icyo gihe bamaze kubivuga, ingamba bafashe cyane cyane mwebwe muri kaminuza, mumaze kubona yuko noneho bifashe iyindi ntera ndende, bakabahagarika amaduka, bagahagarika ingendo zo mu muhanda, icyo gihe mwumvaga mwebwe mumeze mute?
urumva birumvikana byaradutonze twumva twari turi muri kaminuza washaka gusohoka ugiye nk'aho ushaka gusenya nko kujya nk'ahantu nko mu maduka ugiye nko guhaha wabonaga ingaruka zo zarabaye zifatika. urumva nta transport ikora, nta maduka yose uko yari asanzwe ahari, nta maresitora afunze. urumva byatugezeho ingaruka nini. ikintu nk'icyo kikubayeho nka bwa mbere wiyumvishe gute? numva byaradutonze cyane. urumva ntabwo twari dusanzwe tubimenyereye, nanjye ntabwo nigeze mba ahantu hari akato kameze gutyo. urumva byaradutonze, ariko ubu ngubu tumaze kubimenyera. urumva tubimazemo ukwezi kurenga. urumva twamaze kukamirika. urumva twarabimenyereye. ariko se bigitangira mwaba mwarishwe n'inzara kubera ko tubwiye ko amaduka yafunze, ibintu byose bigahagarara? hari ubwo mwigeze muburara cyangwa mubwirirwa kubera icyo kibazo? yego birumvikana. urumva twagize ikibazo, wenda yewe ku giti cyanjye sinaburaye, ariko urumva iyo wagera nko kujya kugura ibiryo byabaga bihenze cyane. harimo nka bamwe rwose baryaga nka rimwe ku munsi, cyangwa waryaga nka rimwe nijoro ukazategereza nk'undi munsi nijoro kubona amazi yo kunywa. urumva ni ibintu bigoye. ubundi amazi yo kunywa biba byoroshye, bayagura bakayakuzanira, ariko nyuma byaje kuba ikibazo nyine. n'ubu ntabwo birazi. urumva turacyari muri karantine, ariko wenda ubu ngubu nuko twamaze kubimenyera neza, ntabwo nyine bikiduteye ubwoba cyane nka mbere. ariko icyo gihe hari nk'abantu mwabonye mu bana aho ngaho muri kaminuza, aho ngaho mwabonye bafashwe n'iyo ndwara mukajya kubareba, byari bimeze bite? ahantu narindi nta muntu n'umwe wigeze kugira ikibazo cy'iyo ndwara, ko nyine urumva nko muri kaminuza iyo uba nko muri kaminuza bahita bafunga ibipangu by'amageti ya kaminuza, mukagumamo muri aho ngaho. mu hantu narindi nta muntu n'umwe wigeze ugira ikibazo cy'uburwayi n'umwe. twese twari tumeze neza. urumva twagumyemo imbere. urumva n'umuntu wagiraga nk'ikibazo wenda nk'aha bahitaga bamutwara, ku buryo ntabwo byabaga byoroshye kumenya yuko hari umuntu urwaye muri ibyo bice by'iwanyu. ariko nk'ahantu ngewe mba nta muntu n'umwe wigeze ugira ikibazo cy'uburwayi. hanyuma turi kumwe kandi na Sylvestre Ndayiragije. Sylvestre, ibyo Kamari Vedaste avuze hari icyo wamwunganira mwebwe kuri kaminuza yanyu, niba ariko byari bimeze cyangwa niba bitandukanye? mu bisanzwe byari bimeze kumwe. ukuntu byatanguye uko ni igisagara kimwe. byatanguye ari indwara, ukabona yuko ku masitati y'abashinwa n'abandi bantu bavuga indwara bavuga yuko yo bisa niyo bita SARS yigeze gutera mu mwaka w'2003 umengo. hanyuma bakagerageza kuza babwira abantu ukuntu bifata, ariko muri icyo gihe ntibyari bwo bibe cyane, bashyiremo ubuseriye bwinshi. mugo ukabona yuko bafise ubwoba. byagiye gukomera cyane itariki ya 23 z'ukwa mbere, aho leta yafata ingingo yo kugara ikibuga cy'indege cya Wuhan, ikugara amametro, ikugara train, ikugara amabisi. train na metro izo ni za gari ya moshe. ego irugara amasoko, ahantu hose, amasupermarché, ahantu hose hahuriye abantu benshi. mu nyuma ku mashuri hafatwa izindi ngingo naho zo kubuza abanyeshuri bose batarose ingene bataha iwabo baguma mu ibigo bya kaminuza. uko byagiye bibandanya nuko mu nyuma bavuye hafatwa izindi ngingo yuko atari kuguma mu bigo bya kaminuza gusa, ahubwo ari kuguma aho babaye. mu nyuma hafatwa izindi ngingo yuko ari kuguma mu byumba. umva yuko niho byagiye bitanguye gukomerera, niko no bivuga. uko niko byagiye birevuriwa bibandanya. wowe haba hari umuntu wabonye wayirwaye ku buryo watubwira uti naramubonye byari bimeze gutyo ko bamutwaye kwa muganga? hari icyo waba warabonye nk'icyo? rero ntawe nigeze mbona, kuko ndakomeye, abarundi barakomeye. muri kaminuza ndimo nta munyeshuri nigeze mbona yafashwe. n'uwo bigeze kuvuga ko yari yafashwe yava mu kindi gihugu cya Pakistan, yaba hanze ya kaminuza mugaka akaba yiga ngaha, ariko bashoboye kumukurikirana arashobora gukira. umva ntitwashoboye kumubona, nta n'umwigeze amubona, gusa twari tumuzi ko yari umugenzi washima yiga mu gisata ndimo nanje.
hanyuma uvuze ngo abarundi mumeze neza, muri nk'abarundi bangahe ubwo aho ngaho? Abarundi biga muri Wuhan barashika 60, ariko abo ikiza cyagiye gukomera bakiri ngaha muri Wuhan bashika 45. Abandi cyagiye gukomera bamaze gutaha bataru ikibuga cy'indege kitarugagwa cyane uburyo bwo gusohoka Wuhan bukiriho bukishoboka. Ubu rero mwebwe ntabwo mushobora gutaha? Oya, uravye imvo zafashwe ntushobora kuronka aho uca, kuko naho wovyifuza ntushobora kuronka aho usohokera. Kamari, namwe niko bimeze ku ruhande rw'u Rwanda? Twe niko bimeze hano Abanyarwanda, turi Abanyarwanda 76 barimo batashye, harimo nk'abana baratashye, ariko harimo n'abandi Abanyarwanda babaga mu yindi migi baje wenda baje nko gusura bagenzi babo muri Wuhan. Nyine Wuhan babafunga barimo hano, babura uko basubira inyuma, babura uko basubira mu migi yabo, n'abandi bashaka gutaha uko batara. Hanyuma ubu rero byifashe bite? Watubwira Kamari, niko wari utangiye kutubwira. Ubu ngubu za ngamba zikomeye bari bafashe batangiye kuzitezura? Ingamba nibwo runo zakaze cyane mbere byayemeze, ubundi tumize ibyo ugasohoka mu cyumba cyangwa mu nyubako ubamo za kaminuza ukagenda ukajya kubifata hanze, cyangwa se ubundi twari dufite systeme yo gutumiza ibyo kurya online, ukagenda ukajya kubifata kuri gate y'ikigo cyanyu, ariko ubu ngubu nabwo babikuyeho. Ubu ngubu baratugemurira ibiryo ku cyumba uriho, ku cyumba cyawe bakabikuzanira neza, bakabigushyira imbere y'umuryango wawe ukaza ukabifata. Urumva rero ntabwo bemerewe kurenga n'inzu ubamo, ntabwo byemerewe. Urumva ko bakajije cyane ko ubu ngubu bimeze aka kanya. Nta ubu ngubu ahantu ndi niho ndabona bakajije cyane kurusha uko mbere byari bimeze. Silvestre, namwe nuko bimeze ubu ngubu amabwiriza y'akazi? Mu bisanzwe amabwiriza abanyeshuri baronka aha ku mashuri muri Wuhan n'amabwiriza bavuye muri guverinoma bakaca bayashyira mu ngiro ku mashuri yose. Amategeko ariko araza kuri kaminuza ndiko niyo mategeko atangwa no ku yandi makaminuza ari ngaha muri Wuhan. Ni ukuvuga yuko ata munyeshuri n'umwe ashobora kuva mu cyumba mu bisanzwe muri kino gihe. Ibintu byose biza ibigurwa bishika ku muryango ukabitoreraho. None mushobora kwitekera? Yego, turateka. Mufite amazi araza, amashanyarazi arahari, byo nta kibazo? Nta kibazo, amatara arahari, amazi arahari. Ibyo nivyo byabihaga mu Bushinwa mu bisanzwe. None gusa nk'amatara umva no kuyitega kuyariha, amazi yo kunywa no kuyagura, ibyo nivyo gusa umuntu ashobora kuhungirako. None ibyo byo kugura rero ntabwo byabagizeho ingaruka? Hari amafaranga mufite yo kubikora? Bimeze bite? Ingaruka yo ntiyobura. Ibihe turimo ni nk'ibihe bigoye, ibiciro byaciye bihinduka. Usanga ikintu k'umuntu yakigura cyaduze nka kabiri, kubera n'ababigurisha n'ukwitanga ko nabo nye bavuga bati ibihe tuba turimo tukemera kujya habona tukaza namwe muca mubitahura. None kubitahura, reka tubitahure neza. Nkawe ukuriye ishyirahamwe ry'abarundi aho ngaho muri Wuhan, watubwira nk'ibibazo byihariye abarundi bafite aho ngaho? Ibibazo byihariye abarundi cyane cyane ni iki kibazo cy'uko ibintu babigura bizimvye, hanyuma ugasanga n'uburyo bw'abarundi si kirenga. Ariko turahita tugafashanya uko dushoboye kugira ngo ntihagire ugira ingorane zinini cyane. Tukavugana no muri diaspora baravuga batugira ikibazo cyane, bashobora kongera bamuguranira agashobora kugura ibyo akeneye. Nuko niko usanga turiko turagira none muvugana gute? Ni ku matelefoni gusa, ntago mubonana? Ariko twobonana gute? Wumva harugaye umuntu wese agwa mu cyumbiwe. Nukuvuga n'abari muri Wuhan bonyene ntibabonana. Ngira abashobora kubonana n'abari nko muri building imwe, abashobora kubona ko bashobora bagaca muri corridor akaja kwa mugenzi we bakaca biyugana mu cyumba. N'ahandi ho ivyo kwibaza yuko wobona n'umunyeshuri ku yindi kaminuza cyangwa umunyeshuri aba hanze cyangwa umunyeshuri aba mu kindi gisagara, ntibyo ukunda na gatoya. Tuca tugira communication, tukavugana
mu buryo bwa telefone ukuntu kw'amagurupe aduhuza kuko usanga dufise gurupe aho tuvuganira ari ufise ikibazo ca tukimenya hanyuma tukarondera umuti iyo umuti tunaniye gutora muri twebwe turashobora kubiduza hejuru aho ni ubuserukizi hejuru ni ku buserukizi bw'Uburundi mu Bushinwa. Ubwo ni ukuvuga ambasade y'Uburundi. Ego. None hari ibyo babafasha? Badufasha kuko bo bashobora kuronka impanuro baduha tutaranazimenya kuko bumva bashobora kuvugana n'ingoga cyane na leta yino. Bumva iyo hagize ikibazo baduha impanuro hanyuma bakatubariza ugasanga turaronse inyishu mu bisanzwe. Ariko nk'inyishu muramutse mugize nk'ikibazo cy'amafaranga hari icyo babafasha? Icyo kiragoye. Okay, nta kibazo. Nibaza ko mu byo ambasade ijejwe icyo bitari. Okay. Nacyo. Kamari namwe niko bimeze iyo mugize ikibazo mwitabaza ibiro bihagararira u Rwanda aho ngaho mu Bushinwa? Yego nanjye icyo navuga turavugana umunsi n'abantu muri ambasade uyu munsi nanjye none uko yewe uhagarariye diaspora y'abanyarwanda ahangaha hafi ya buri munsi turavugana buri. None namwe barabafasha? Ambasade yacu hano iradufasha cyane baraduhamagara buri munsi batubaza uko tumeze ari n'uburyo kuri financier nabwo iradufasha umuntu agize nk'ikibazo wenda nk'amafaranga yaragushanye bitewe n'ubushobozi wenda ko muri ino minsi ibintu bihenze baradufasha bumva byaba ari mu buryo bw'ibikoresho bavugana n'ibigo bikabitwoherereza urumva baradufasha mu buryo bwose bushoboka. None ko ari nkawe ukuriye diaspora y'abanyarwanda aho ngaho muri One ndetse no muri Ubei yose bamaze gufasha nk'abantu bangahe bamaze kubaha nk'iki? Kwese abanyarwanda turi muri Ubei twese baradufashije mu buryo buri financier bamaze ari amafaranga batugenera buri kwezi n'inyunganizi kwe dusanzwe natwe dukoresha kugira ngo ntihazagire umuntu wicwa n'inzara bitewe n'uko hano situation nyine yahindutse kubera no virus yahanga. Umva rero buri kwezi ari amafaranga batugenera yo kutwunganira kuyo tuba dusanzwe dukoresha kuri bije bisanzwe nta kibazo cy'uburwayi cy'icyorezo gihari. Urumva rero ubwo ni nkangahe babaha? Buri kwezi baduha amadolari bamaze kuduha ubwo baduhaye mu kwa mbere no mu kwa kabiri baduha amadolari 71. Buri kwezi babaha amadolari 71? Yeah. Buri muntu uri muri Ubei wese barayaduha. Turabashimira cyane tubashimira uburyo bakomeje kutwitaho ambasade leta yacu guverinoma yacu muri rusange twarishimye mu buryo bakomeza kutwereka ko baturi hafi muri bino bihe bikomeye. Reka tujye muri Korea y'Epfo turi kumwe na Abdul Karim. Wowe aho navuga ngo ni urenganya umupaka uvuye mu Bushinwa ni igihugu gihita gikurikiraho, mwebwe aho ngaho tubwire byifashe bite? Urebye hano muri Korea ubu muri iyi minsi nibwo ubona ko ibintu byatangiye wenda kugira indi sura nshya, ariko nk'uko mugenzi wanjye Kamari yabivuze muri China ho bishobora kuba byaratangiye kera nko mu kwa 12. Twebwe twagiye tubibona mu mashusho media ku mbuga nkoranyambaga. Twebwe twatangiye kumva amakesi mashyashya hano cyangwa se amakesi yabonetse hano muri Korea urebye yagaragaye mu mpera z'ukwezi gushize. Ibyo bihe rero nibwo urebye twatangiye gufata ingamba nshya abanyarwanda tuye hano muri iki gihugu. Izihe ngamba? Twebwe dufite diaspora ifite inzego muri buri mujyi, noneho twashatse uburyo twiyegeranya twese dukora groupe iri special kuri iyi coronavirus, aho duhana amakuru umunsi ku wundi mu gitondo saa 6 na nimugoroba tukamenya uko buri munyarwanda uherereye. Abanyarwanda bose bari muri Korea y'Epfo mwese muriho? Dufite groupe duhuriraho twese nk'abanyarwanda batuye muri iki gihugu, noneho tukagira n'indi iri special kuri coronavirus yihariye, ariko yo igizwe n'abantu bagiye bahagarariye
imijyi itandukanye. Muri urwo rubuga niho duhana amakuru buri gitondo, tukamenya buri muntu mu mujyi ahagarariye, niba wenda hari kesi y'umunyarwanda runaka yaba yagaragaye, akatubwira, niba ntayo akatubwira ibibazo bafite, amakuru tugenda tuyamenya muri ubwo. Ubwo rero watubwira ngaho ubu mu byo mumaze kumva, hari umunyarwanda mwari mwumva waba ugaragaraho ibimenyetso by'iyo ndwara? Kugera kuri iyi saha nta munyarwanda turumva ufite wagaragayeho ibimenyetso by'iyi ndwara. Nta n'uwo twari twumva wenda wagize ikibazo wenda bamushyize muri za safe house. Hari ukuntu mu mwiherero, iyo wenda mu mwiherero bashyiramo cyane cyane nk'abaturutse hanze. Iyo uturutse hanze y'iki gihugu bagushyira aho ngaho ukamara iminsi 15 kugira ngo ubone kongera kujya muri public. Ubwo rero abanyarwanda mwese aho ngaho muri bangahe? Turi abanyarwanda bashika kuri nk'ijana50, ariko bagiye batuye mu mijyi itandukanye. Umubare munini w'abanyarwanda utuye Seoul, undi handi hagaragara umubare munini ni mujyi bita Daegu. Kandi urebye noneho iyo mijyi niyo igaragaramo amakesi menshi. None mwabigenje mute? Kuko turabona imibare igera ku 5,000. None mwabigenje gute kugira ngo mwebwe mutandura? Twebwe kubera izo ngamba nababwiye navuze mbere, ingamba mwafashe namwe nka kuri abawuhani babigenje, namwe nuko bimeze? Ntimuva mu rugo, nimutembera, bimeze bite? Oya, twebwe turatembera. Urebye muri Korea ifite ukuntu nubwo amakesi agenda yiyongera, ariko ntabwo yigeze ibuza abantu kugenda. Nta nubwo yigeze wenda nk'uko nabyumvise mu Bushinwa yagiye ifungirana wenda abanyeshuri cyangwa se abandi bantu. Hano iki kibazo ntabwo cyagaragaye, buri muntu afite aragenda, ariko urebye movement zaragabanutse. Ikindi twebwe wenda icyadufashije, buri gitondo tugenda twapudetinga abanyarwanda, tugenda tubabwira kuri urwo rubuga twakoze. Hari uburyo tugenda tubabwira uko indwara yandura, uko bagomba kuyirinda. Ibyo rero bigenda bifasha buri muntu. Buri munsi tugenda tubibutsa mu gitondo, saa sita na nimugoroba, tukababwira kesi zimaze kuboneka, tukababwira ahantu bagomba kwirinda kujya. Mbega tubahora hafi cyane ku buryo abenshi iyo bakunda kugendera kuri izo nama tubagira, bikabafasha. None mwebwe ko mwemerewe kugenda, ubwo umuntu yavuga ko rero mwebwe murahura mwebwe rero? Twebwe hano muri Korea naho ntago public gathering, mbega ibiganiro bihuza abantu benshi bagiye babigabanya. Muri urwo rwego natwe ubwacu mu buryo bwo kwirinda ntabwo dushobora wenda gukora izo gahunda zo guhura. Dufite website, tukagira WhatsApp group, tukagira Facebook. Aho ngaho niho dukomeza tuganirira, dukeneye wenda kubabwira gahunda nshya z'uburyo bashobora kwirinda, cyangwa se niba dufite impanuro nshya zaturutse kuri ambasade, dukora conference kuri WhatsApp tukaganira, hanyuma tukabwira abahagarariye imijyi, bakagenda babagezaho ingingo twafashe cyangwa se imyanzuro twafashe, ingamba twafashe zo kwirinda. None mwebwe mwemerewe se kuba mwava muri icyo gihugu mukaba mwanataha? Ibyo biremewe nabyo? Gutaha birashoboka, ariko hari nk'abantu bigeze kumpamagara, kuko ari igihe uhagarariye diaspora ya hano muri Korea, bambwira ko bashaka gutaha, ariko tuza kubagira inama y'uko ibyiza ari uko baba baretse, kuko ntago gutaha ari umuti. Kuko akenshi muri ya nzira yo gutaha ushobora no guhura n'uburwayi, cyane cyane ko mu nzira za Seoul ari ahantu haba hari abantu benshi cyane, kandi tubakangurira kutagira ahantu hari abantu benshi. Gusa gutaha, gusohoka. Ariko se niba umuntu wahisemo kwitahira, kuki mutamureka ngo yigendere? Niba nta kibazo, niba abategetsi batabyanga? Nta kibazo, yataha. Ntabwo turumva wenda hari umuntu babujije gutaha mu Rwanda kubera ikibazo cya coronavirus, ariko yataha, kuko Korea nta muntu ibuza gutaha, ahubwo kwinjira ndimo ndumva ko wenda bishoboka ko
ariko iyo winjiye wari utubwiye ko mukorana na ambasade y'u Rwanda aho ngaho, ibyo bibazo ngira ngo babafasha kubikemura. Gutaha nta kibazo wataha, gusa twebwe icyo dukora nka diaspora ni uko tubagira inama yo kuguma hano, kuko aramutse anayifite, kuko incubation time mbega igihe ushobora kumara waranduye ariko wenda n'ubwandu butaragaragara gishobora kuba ari iminsi igera hafi, ishobora kurenga n'iminsi 14. uramutse umanutse ufite ubwo bwandu ariko butaragaragara ushobora no kujya kuyanduza wenda n'abandi mu gihugu. Twe tubagira inama ariko ntawababuza gutaha. Ushobora gutaha nta kibazo. Hanyuma watubwiye ko mugera mu 150, nibaza yuko benshi muri mwebwe ari abanyeshuri. Ese murakiga amashuri ubungubu ariho nk'uko bisanzwe, bimeze bite, byifashe bite? Amahirwe twagize, iki cyorezo cyaje abanyeshuri bari muri vacation, bari mu mavakanse, mu biruhuko. Ubu ngubu ibiruhuko biracyarimo, ariko byagombaga kurangira ku itariki 3 z'ukwa gatatu. Hanyuma kubera iki kibazo amashuri amwe yagiye yongeraho ibyumweru 2, andi yagiye atangiza gahunda yo kwiga online, bigiye kuri internet. Urebye nta yandi makuru mashya usibye ko bongeye ibyumweru 2, nyuma y'ibyo byumweru 2 nibwo tuzareba wenda niba amashuri azatangira cyangwa se bazongeraho n'indi minsi, kuko hari amakuru twumva ko bizaterwa n'uko situation izabiteye. Reka noneho tuze ku mugabane wa hano mu Burayi, tujye mu Butaliyani. Turi kumwe na Jean Claude Nsabimana. Jean Claude Nsabimana, wowe tubwire ubu ngubu mu Butaliyani byifashe bite? Mu Butaliyani nyine nk'uko mwabyumvise ku binyamakuru, ni kimwe mu bihugu byagize icyo kibazo cya coronavirus ku buryo butangaje. Muri makeya ubuzima bumeze nk'ubwahagaze, amashuri yarafunze mu Butaliyani bwose. Ubu dutegereje uko bizagenda bigenda. None ni amashuri gusa yafunze cyangwa? Urebye ntabwo ari amashuri yonyine, amashuri afite amasoko akomeye nk'ayo bita centre commercial yose arafunze. Ahandi hantu hose hahurira abantu benshi, imipira ikomeye ihuza amakipe akomeye hano mu Butaliyani ntabwo ikibaho. N'ibindi nk'amasantere sportive ahantu hose bakinira, ibintu by'imyidagaduro byose barabifunze. Hanyuma icyo wari uvuze, niba numvishe neza, wari uvuze ngo ni amashuri ya kaminuza niyo yafunze hose. Amashuri y'ibanze n'ayisumbuyeyo arakora? Navuze amashuri na za kaminuza byose birafunze. Kugeza ngubu barafunze kugeza ku itariki 15 z'uku kwezi, kugira ngo babanze barebe uko gahunda zigenda niba bizoroha cyangwa bizakomera. Ubwo nibwo tuzongera kumenya uko niba bazongera gufunga cyangwa se bazongera igihe. None nkaho ngaho muri uwo mujyi wowe uherereyemo wa Karonu byifashe bite? Kuko utubwiye ko ibintu bifunze, umuntu yavuga yuko ubuzima busa nkaho bwahagaze. Muri make umujyi ntuyemo uri ku birometero nka 20 uvuye mu mujyi mukuru bita Mira, umujyi w'ubucuruzi bw'Ubutaliyani. Urebye ahantu ntuye nta bantu benshi bari bagaragara ko bafite ubwo burwayi, keretse umupadiri umwe, ni umupadiri mukuru wa kiliziya duturanye, niwe wagaragayeho iyo ndwara, bagahita bamujyana kwa muganga. Nubwo wenda muri komine yacu bitagaragara ko hari uburwayi bwinshi, ariko andi makomine duturanye bo bagize icyo kibazo, ku buryo hamwe bahita muri zone rouge, nuva ahantu virusi iri cyane kurusha ahandi. Nkaho ngaho rero nta muntu uhajya, ntabwo mwemerewe kugerayo? Aho hantu urebye ntabwo bivuga yuko tutajyayo, ariko ubuyobozi bwacu butubuza kwirinda ikintu cyose cyatuma tujyayo. Niyo twagendayo tukagenda twitwararitse, tukirinda guhura n'abantu benshi, tukirinda no guhura n'abantu ku buryo butari ngombwa. Naho ubundi ubuzima buracyakomeje, usibye urujya n'uruza nyine bararugabanyije, za gari ya moshi barazigabanyije. Tuvuge niba hagenda 10 ku munsi,
bazigize nk'eshanu. Hanyuma amasuperimarishe kugira ngo ntaticwa n'inzara ntabwo babifunze byose. Amaduka manini yo yarakora. Amaduka manini yo yarafunzwe, ariko nk'amaduka matoya amwe acuruza ibiribwa ntabwo yafunze, ariko hari igihe ntarengwa bagomba kuba bafunze. Kugera saa 12 yose agomba kuba yafunze. Hanyuma se mwemerewe kuba mwajya nko mu bindi bihugu, cyangwa se hari abandi bantu bava mu bindi bihugu bakaza aho ngaho mu Butaliyani? Twemerewe kujya mu bindi bihugu byose usibye Ubushinwa. N'abandi bose urujya n'uruza cyakorwa, usibye ntabwo bemera abantu baza mu Butaliyani bavuye mu Bushinwa. None nk'iyo muganira hagati yanyu mukumva iyi mibare igera ku 2,500, ntabwo bibatera ubwoba mukumva mukutse umutima? Birumvikana rwose, abantu twagize ubwoba, kuko ugereranyije ubu ngubu hamaze kuboneka abantu 79 bamaze gupfa. 2,263 niyo byagaragaye ko banduye iyo ndwara. Hanyuma 160 nibo bayanduye ariko barakira. Muri make urebye kwikije n'iyi mibare iteye ubwoba. Abataliyani bagize ubwoba nyine, usibye ko nta kindi bakora usibye kwirinda. Niyo mpamvu igihugu cyagiye gifata ingamba kugira ngo ubwo burwayi budakomeza kwiyongera, bashyiraho ingamba zo kurimita cyangwa kubuza abantu ingendo zidakenewe, cyangwa se kujya ahantu hari abantu benshi, kugira ngo bigabanye abantu banduye. Hanyuma nk'uko wumvishe bagenzi bawe bo mu Bushinwa ndetse no muri Korea y'Epfo bagiye babivuga yuko bagerageza kwishyira hamwe bakisuganya, ari nk'Abanyarwanda, Abarundi bagafashanya, namwe aho ngaho hari ukuntu mujya mwisuganya Abanyarwanda mukishyira hamwe ku buryo mufashanya mukamenyana ibibazo murimo muragira nk'ababa aho ngaho muri Milani, ahantu hatewe n'icyo cyorezo? Yego, dufite imbuga duhuriraho nk'Abanyarwanda bose baba mu Butaliyani, tugerageza gusangira amakuru yose y'Abanyarwanda bose bahatuye, ndetse kubw'amahirwe nta munyarwanda twari twumva wagize icyo kibazo. Nk'ubwo aho ngaho muri nka bangahe? Ubutaliyani ni bunini cyane, ariko higeze kuba ibarura dusanga ababashije kugaragara bashobora kuba bageze nko muri 600. Hanyuma bariya bo bavugaga ko ngo na ambasade y'u Rwanda inabafasha, namwe aho ngaho barabafasha? Kubw'amahirwe nta kibazo twari twagira cy'iyo ndwara, ariko mu by'ukuri ambasade yacu yo mu Faransa iyo tugize ikibazo, Abanyarwanda muri rusange baba mu Butaliyani iradufasha, iratwegera. Reka rero nsubire i Wuhan aho twatangiriye, ndimo ndababaza ikibazo cya nyuma, kuko amahanga yose ahanze amaso hariya mu Bushinwa ahakomotse kiriya cyorezo. Abanyarwanda n'Abarundi bariyo batubwiye yuko ingamba ahubwo zirimo gukazwa kurusha uko zitezurwa. Reka nsubire kwa Kamari, ibyiringiro byawe bigeze he? Icyizere cyawe wavuga ko gihagaze he? Ese urabona iki kibazo gishobora kuzashira nka ryari? Icyizere wenda kirahari bitewe n'ukuntu tubona baba bashyizemo ingufu, ariko nanone urareba twe ntabwo amakuru tugeraho neza bitewe n'ukuntu twebwe dufungiranye, ariko wenda dufungirana mu buryo bwo kuturinda, wenda sinzi nko mu mezi nk'abiri cyangwa kumwe wenda bishobora kuzaba byarangiye, hatangiye gushyuha kuko hano harakonje, kandi tuzi yuko ino virusi itashobora kuba kwihanganira ahantu hashyushye. Wenda mu gihe nko mu mezi nk'abiri hazaba hatangiye gushyuha, tuzaba tugeze mu gihe cy'ubushyuhe, wenda izashira. Ntiwamenya bitewe n'ukuntu ino virusi yandura cyane, wenda ni nko mu kwezi kumwe cyangwa mu kwezi kumwe n'igice. Hanyuma ko mugenzi wawe wo muri Korea y'Epfo yatubwiye yuko kubera iki kibazo amashuri yabo nubwo bari mu gihe cy'ibiruhuko ariko bakomeje kugiza inyuma mbere yuko atangira, ariko ko leta yaho yafashe ibyemezo byo kuba itangije amasomo yo ku rubuga rwa internet kugira ngo babe bakomeje, mwebwe aho ngaho byari byaba? Yego, hariho amakaminuza yamaze gutangira kwiga, natwe aha ngaha hari amasomo amwe n'amwe twigira nyine ku rubuga rwa internet, umwarimu akohereza amasomo mu buryo bw'amashusho mu magurupe tugenda duhuriramo
y'ishuri. Rero mu kwigira aho ngaho numva twatangiye kwiga nyine mu buryo nk'amasomo adasaba ko mujya ahantu habugenewe cyangwa mu malab kugira ngo mwige. Bamwe batangiye kwiga nta kibazo. Sylvestre Ndayiragije, wowe urabona yuko ufite ikihe cyizere cy'uko iki kibazo gishobora kuzashira? Icyizere ndagifise kubera leta y'Ubushinwa ntiyicaye, bariko baritanga bakora uko bashoboye kugira ngo bahure navyo n'iki kibazo kugira ngo bakihetse. Kandi uri kuraraba urabona yuko ibiharuro ntibiduka nkuko vyahora ubwa mbere. Urabona yuko bagerageza kubimetriza kandi bakabishyira ku rugero kanaka. Nk'umuntu agomba kubiraba kenshi yoza arabikurikirana mu kinyamakuru bita ntuze China Daily, kirakunda kuvuga ibiharuro ku munsi bishobora guha umwanya n'umwanya. Tuguma twizeye turindiriye ibijyanye n'ingingo ziguma zifatwa, ni kugira ahubwo bashobore kudukingira kandi kugira ngo ntihagire ababanda baguma bandura ku bwinshi. Si ukuvuga yuko baba bariko bananirwa, bariko bagwana nacyo kabisa. Icyo wumva wagiraho inama ubona kidakorwa neza ni nk'iki? Ku bijyanye na leta y'Ubushinwa nta kidakorwa neza kihari, ko bucya uko bwira, kandi naho tugaranywe baguma baturungikira amamesaje, haba mu matelefone, haba mu email, eka mu binyamakuru bitandukanye byo ngaha mu Bushinwa baturungikira, tukabona ukuntu biko biragenda. Nta mvura idahita, imvura naho yoba nyinshi ikangana gute iratinda igahera. Nicyo cyizere dufise. Ese ubwo butumwa baburungika mu kihe kirimi? Biba biri mu rurimi rw'Igishinwa bakazasigura mu rurimi rw'Icyongereza nawe kugira ngo abantu bose bashobore kubyumva. Kandi wanashima hariho n'imirongo imwe twita nimero vert. Umuntu aho ari hose w'umunyamahanga yumvise yagize ibimenyetso yikeka ko ari ibya corona, mu gihe atari nko mu kigo cya kaminuza aho abarezi baba bari hafi kugira ngo bace bagira ntuzenye batanga ubufasha bwihuta, ashobora gutelefona kuri izo nimero zo muri leta guverinoma ngaha muri Hubei, ugatelefona ukacuronka ubufasha bwihuta. Izo nimero zama zihari kugira ngo abantu ubwo nyene bace batelefona. Urumva rero turabona yuko batwitayeho, ntitwihebuye cyane. Nari ngiye kukubaza niba nta kibazo cy'ururimi ufite. Igishinwa urakizi? Igishinwa si cyane mugabo bukebuke ntituzimira rwose. Okay. Barazi yuko abanyamahanga bakoresha indimi zibiri. Okay. Ikibazo cya nyuma nacyo nkibaze ariya muri Korea y'Epfo. Abdul Karim, mwebwe watubwira aho ngaho mufite icyizere cy'uko icyo kibazo kirimo kiravuga cya coronavirus gishobora gushira vuba aho ngaho? Hano muri Korea dufite icyizere kuko iyo turebye nk'imibare y'abantu bamaze kwandura, imibare ishika ku 5,000 birenga, ariko ukabona abamaze gutakaza ubuzima bari muri 30. Urumva ko icyo kinyuranyo kiba kigaragaza ko leta ifite ukuntu yashyizemo ingamba zikomeye cyane zo kurengera ubuzima bw'abantu. Kandi ikindi kiduha icyizere ni uko abantu bamaze gusobanukirwa uburyo yandura n'uburyo bagomba kuyirinda. Ibyo rero byose tukabona ko wenda byaduha icyizere. Kandi noneho ikindi twashyizeho nimero, uburyo waba agize ikimenyetso icyo ari cyo cyose kigaragara kuri mu bimenyetso bya coronavirus, hari ukugira umuriro, hari ugukorora, kudahumeka neza, twabahaye imirongo ahita ahamagara. Ashobora guhamagara muri diaspora, abahagarariye diaspora ya hano, cyangwa se agahita ahamagara ubuyobozi bwa embassy, cyangwa se agahamagara izindi nimero twatanze z'amavuriro agiye. Buri mujyi twagiye dutanga nimero bashobora guhita bitabaza. Ku buryo rero ntabyo mubona bidakorwa neza, mwumva yuko byakosorwa? Urebye nkatwe abanyarwanda cyane cyane b'abanyamahanga, tubona nta kintu twarenza ku byo leta itegura irimo gukorera abanyarwanda bayo. Icyo twebwe turenzaho ni ukugira inama abanyarwanda, hanyuma bakarushaho kwirinda.
reka turangirize no kuri Jean Claude Nsabimana mu Butaliyani. Jean Claude, leta y'Ubutaliyani iyobowe n'umushikiranganji wanyu wa mbere Giuseppe Conte aravuga yuko afashe icyemezo cyo gufunga amashuri yose aho ngaho. Ibyemezo birimo birakazwa kurusha uko byatezurwa. Ibyo ngibyo ntabwo bituma icyizere cy'uko uko iyi ndwara yagabanuka ahubwo kigenda kiyoyoka. Navuga ko leta ari umubyeyi kandi abareberera abana be. Bemeza neza ko bafashe kiriya cyemezo ko bahagaritse za kaminuza n'amashuri mu rwego rwo kugira ngo abandura babe bakeya. Ntashidikanya ko amasantere de recherche cyangwa ibigo bikora ubushakashatsi kuri iyo ndwara barimo barakoresha iyo bwabaga kugira ngo bashakishe umuti urukingo rw'iyo ndwara. None icyizere cy'uko byazakira vuba cyawe kingana gute? Mu by'ukuri Ubutaliyani ni igihugu gikomeye, njye ndumva nka 50% gishobora gukira. Hanyuma ntacyo wumva wabunganira ku ngamba zifatwa kugira ngo gihashywe? Bagomba kureba urujya n'uruza. Tuvuga ko wenda barimo barahagarika indege ziva mu Bushinwa directement, ariko se umushinwa niba avuye mu Bushinwa akanyura mu Bwongereza akava mu Bwongereza zo mu Butaliyani, tuvuga ko iyo ndwara yatayizana. Ndumva bakomeza bagakaza umurego mu gukontorora abantu bose, atari ukwita ku bavuye gusa mu Bushinwa, ahubwo bakita ku bantu bose, ku rujya n'uruza abaza cyane cyane mu Butaliyani. Ikindi bagakomeza umurego wo kongera ubwirinzi, bagakontorora abaturage uburyo bakora isuku neza ku buryo batanduzanya ku buryo bwihuse, no gufasha abagize ibyago byo kwandura kudahura n'abandi Dr. Sabin Nsabimana abanza kumbwira ko nubwo mu Rwanda nta uragaragaraho iyo ndwara ngo nabibateye impungenge. Nibyo koko icyorezo cya coronavirus gihangayikishije ibihugu byose byo ku isi, natwe turimo. Kugeza uyu munsi wa none nta coronavirus iragaragara mu gihugu cyacu, kandi twiteguye no kugira ngo itinjira mu gihugu, ariko binabayeho tube twakora ibisabwa byose kugira ngo idakwirakwira cyangwa ikaba yagira abantu bitwara ubuzima cyangwa irwaza. Mwiteguye mute? Mu buryo rero twiteguyemo, icya mbere ni imikoranire n'ibindi bihugu kugira ngo tumenye aho coronavirus yagaragaye n'icyo dukwiye kwitegura bitewe n'ibihugu dusanzwe n'ubundi tugirana imigenderanire. Ubusanzwe mu buvuzi habaho kwitegura muri system zisanzwe z'ubuvuzi z'igihugu, kuko nubwo ije ari virus ari icyorezo kimwe, buriya abavuzi n'aho bikorerwa ntabwo tuhatunganya uwo munsi kuko habaye icyorezo. Ni ukubaka system z'ubuvuzi zikomeye, nibwo buryo bwiza bwo kwirinda icyorezo. Cyo ni cya mbere. Kuvuga gutoza abaganga musanzwe mufite? Ni ukuvuga ngo imyitegurire y'ibyorezo ibyo ari byo byose mu gihugu nk'u Rwanda ni ibintu tuba twaratangiye kera, kugira ngo tugire amavuriro ari ahantu henshi, tugire abavuzi babishoboye, tugire laboratoire zishobora gupima ku nzego zitandukanye kandi zikorana n'ibindi bipimo mpuzamahanga. Ariko by'umwihariko muri iyi minsi aho iyi virusi yadukiye, hari ibikorwa bitandukanye byashyizweho mu gihugu cyacu byo kongererwa ubushobozi n'ubundi bwari busanzwe buhari. Natanga urugero nko ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali, aho dufite ikipe y'abaganga ihoraho amasaha 24 iminsi 7 kugira ngo abinjira mu gihugu bose babe bapimwa, cyane cyane bapimwe umuriro, banabazwa aho baturutse, se nta urwaye nta n'ibimenyetso bagaragaza, ku buryo n'uwagaragara afite ibimenyetso cyangwa akeka ko yaba yarahuye n'uwari urwaye yagezwa
aho ashobora kwitabwaho ndetse akanapimwa. ubwo ni ukuvuga umuntu wese uje ku kibuga cy'indege arapimwa? Niko bimeze kuva mu kwezi kwa mbere kugeza uyu munsi, kandi bizanakomeza sino ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali gusa, no ku mipaka yindi itandukanye y'u Rwanda ihuza n'ibindi bihugu. Izo gahunda zo gupima binjira, twirinda yuko baba bafite uburwayi cyangwa se hagira icyorezo cyinjira mu gihugu cyacu, zirahari. Ikindi cya gatatu ni amahugurwa no guteguza inzego z'ubuvuzi, ibitaro, igihe byaba bibaye ngombwa ko bagira kesi cyangwa se uburwayi nk'ubu ngubu, uburyo babyifatamo. Icyo nacyo kiri mu byo turi gushyiramo imbaraga muri iyi minsi, uburyo buri bitaro uyu munsi wa none mu Rwanda bishobora kuba byabasha kwita ku burwayi bw'iki cyorezo biramutse bibayeho. Icya kane ni laboratwari. Tutarajya kuri laboratwari, kuri iki cya gatatu, ibi bitaro utubwiye ni ibitaro bisanzwe biriho, ariko se haba hari nk'ibigo bidasanzwe mwashyizeho kugira ngo gusa haramutse haje iki cyorezo cya korona aba bantu bashobore kuba bajyanwamo kuvurirwamo? Ibyo byose birateganijwe. Impamvu ibitaro ari byo mvuze nuko ariho n'ubundi hasanzwe hazwi havurirwa abarwayi, ariko buriya iki cyorezo ntabwo umuntu wese wahuye nacyo ahita ahinduka umurwayi ujya kwa muganga. Hari ibyiciro bitatu anyuramo, hari kuba yabana n'ubwo burwayi akitabwaho atagombereye kugera kwa muganga. Ari nacyo dushishikariza abantu, waba yumva afite icyo kimenyetso, aho kwirukankira kujya kwa muganga aho yakwirakwiza n'ubu burwayi, ahubwo akaba yamenyesha inzego z'ubuvuzi. Hari umurongo washyizweho abantu bashobora kwitabaza babaza amakuru cyangwa se batanga n'amakuru y'ubuvuzi. Ubwo icyo kimenyetso ni ikihe? Ikimenyetso cya mbere gikunda kugaragara kuri iyi ndwara ya coronavirus ni umuriro. Ikindi ni ukugira ibimenyetso bisa n'iby'ibicurane dusanzwe tuzi. Hari ugukorora, hari ukuzana amazi mu myanya y'ubuhumekero, mu mazuru cyane cyane, ariko hari no guhumeka nabi iyo ibihaha byamaze kwinjiramo n'uduce duto tuba twaturutse kuri virusi iba yangije imyanya y'ubuhumekero. Abantu benshi bakunda kugera ku cyiciro cy'umusonga, ndetse umusonga akaba ari ikimenyetso cyiza bigaragara ko umubiri wacitse intege utakibasha kwirwanaho. Abo ni nabo benshi usanga bakenera kujya mu buvuzi mu bitaro, bakamarayo igihe bitabwaho cyane, ibyo dusanzwe tuzi nka ICU, Intensive Care Unit. Ubwo aba ni icyiciro cya kangahe, cya gatatu cyangwa icya kabiri? Icyiciro nshorejeho ni icya gatatu, ariko icya kabiri ni abantu bashobora kurwara bagakenera ubuvuzi ariko badakeneye bwa buvuzi bwisumbuyeho cyane, gusaba ko n'umuntu afashwa guhumeka cyangwa impyiko ziba zananiwe bigasaba kuzunganira, ibyo bita dialysis cyangwa dialysis. Ubwo rero muri make icyiciro cya mbere ari nacyo usanga kigaragaramo abantu benshi nka 85%. Nyuma icyiciro cya kabiri kikaba aricyo gikurikiraho ku bantu 10-15%. Ubundi abantu bakunda kuremba cyane bitewe n'imibare ituruka mu bindi bihugu usanga bava kuri 3 kugera kuri 5% y'abahuye n'iyi virus. Gusa ukwirinda kwiza ni ukudahura nayo, ni uko iyo virusi itakwinjira mu gihugu, kuko akenshi usanga n'inzego z'ubuvuzi mu bihugu byacu muri Afurika hari ibyo ziba zikiri kwiyubakaho bitandukanye n'ibyo turi kubona mu bihugu byateye imbere. Usanga iyi virusi yabashegeshe kandi hari urwego bo babaga baranashyizemo. Wari urimo umbwira uti wavuze ibitaro, ariko hari n'ibigo bidasanzwe byashyiriweho kugira ngo igihe ibi biramutse bibaye mwe mwavura abo bantu. Mwamufite nk'ibyo bigo bingahe? Kugeza uyu munsi dufite ibigo bigera kuri 3 na gahunda yo kuba twabyongera bibaye ngombwa. Iki cyorezo uko kigenda gihindagurika buri munsi, n'ingamba igihugu cyacu gifite nazo zirahinduka. Ubwo ibyo bigo biri he? Hari uburiya mu buvuzi hari n'igihe atari ngombwa gutangaza ahantu uzavurira abantu bitewe n'indwara uri kwitaho, ku mpamvu z'ibanga ry'abarwayi, ariko naho bazaba bari. Gusa icyo nakubwira ni uko ibyo bigo bihari. Impamvu nari mbibaje nagira ngo menye niba hari n'ibyo mwashyize mu biturage, kuko hari igihe wenda mushobora gushyira imbaraga nk'uko watubwiye ku bibuga by'indege cyangwa se ku mipaka cyangwa se mu murwa mukuru wa Kigali, ariko
mu biturage hoho ni izihe ngufu zirimo zirashyirwamo kugira ngo naho mumenye yuko abantu bashobora kuba batanduye iyo ndwara? icyo uvuze nicyo kandi natwe twaragitekereje muri iyi genamigambi ryacu. ibyo bigo ntabwo biri mu mujyi wa Kigali gusa, nta nubwo biri ahantu hari imijyi minini. Twatekerezaga n'ahandi hose mu gihugu. nari nagwaye urugero rw'ibyo bitaro, ntabwo ari ibitaro by'i Kigali gusa, aho dushobora kuvurira nibura ibitaro byose byo mu Rwanda. Imyiteguro rero irareba ibice byose by'igihugu n'ahantu hose hashobora kuba hakenerwa kwitabazwa igihe byaba bibaye ngombwa. Ni imyiteguro rero, kandi tuyikora ku rwego tubona yuko igihe byaba bibaye ngombwa twakabyitabaza. Gusa ntibivanaho n'ubundi yuko twari dusanzwe dufite imyiteguro y'ibindi byorezo tumaze iminsi duhangana nabyo, nk'icya Ebola kimaze imyaka 2 kiri hafi yacu, n'ibindi. Ahantu tuba mu bihugu turimo ibyorezo bikunda kuba kenshi, ariko uburyo bwiza bwo kubyitegura nk'uko nabivuze no kubaka urwego rw'ubuzima rukomeye mu nzego zose nk'uko nagiye mbisobanura, ku buryo umuntu yavuga ko ubu ngubu muriteguye, mufite abaganga bahagije batojwe uburyo bagomba guhangana n'iki cyorezo, mufite n'ibikoresho bihagije mu gihugu cyose? Turiteguye, abaganga bamaze igihe kinini bahugurwa, ndetse ntibinarangira, birakomeza kugeza ku nzego zose, kugera no ku bajyanama b'ubuzima ndetse n'abaturage muri rusange. Kuko buriya icyorezo kugira ngo cyitegure neza nawe wagihagarika neza, no kuba ufite ubufatanye kuva ku muturage kugera aho umuganga aherereye ndetse n'izindi nzego. Ikijyanye n'ibikoresho nibyo, hari ibikoresho byinshi bikenerwa. Hari iby'ubwirinzi, kwirinda, ndavuga ibituma umuntu atakwandura virus. Hari ndetse n'ibyo ukoresha mu kuvura no gupima muri za laboratwari zacu. Ibyo byose turagenda tubyegeranya kugira ngo ubushobozi bwo kuba twaba duhagaze neza mu kwirinda iki cyorezo bugende bwiyongera umunsi ku wundi. Mu nama yo mu mwiherero ishize, umukuru w'igihugu yari yagize impungenge z'uko ibikoresho byari bikeya. Umuntu yavuga yuko icyo kibazo ubu noneho cyakemutse? Hari ibikoresho biba bisanzwe bihari mu buryo rusange bw'ubuvuzi, hakaba n'ibikoresho bikenerwa bitewe n'iki cyorezo n'uburyo abantu ku isi babikenera, babikora bakaba ari bake. Icyo turi gukora ubu ngubu rero ni ukongera ubushobozi buri gihe, buri mwanya tubonye aho ibikoresho bituruka, ku buryo tutaba dufite ibyo by'ako kanya gusa, ahubwo twakwitegura by'igihe kirekire. Nicyo navuga, ni indwara nshya abantu benshi bataramenya ibyayo n'icyerekezo cyayo, ariko imyiteguro myiza niyo kumenya yuko ufite ibikoresho nkenerwa, kandi ukaba ufite ibikoresho byatuma ubasha gukora akazi ko gupima no kuvura igihe kirekire. Yari yavuze ko yasanze mufite 3,000 gusa, ubu ngubu mwaba mugeze kuri bingahe? Nta mibare uyu munsi nagutangariza, gusa nakubwira ko ubushobozi bwo gupima buhari, kandi tuzakomeza kubwongera umunsi ku wundi. Hari abaturage bavuga ko nk'iyo bagiye gushakisha muri za farumasi ibikoresho byo kugira ngo nyine bashobore kuba bakaraba nk'uko mubagira inama, basanga byashize. Ku kijyanye rero n'ibikoresho byo kuba abantu bakaraba, uravuga isabune n'amazi mu buryo busanzwe, ariko hari n'ibindi abantu benshi bakunda gusimbuza icyo bikunda kwitwa mu izina ry'amahanga hand sanitizers. Ni ibintu bisa nka alcohol ivanze na gel abantu bashobora gukaraba kugira ngo bice mikorobe cyangwa n'indi myanda yaba iri ku ntoki. Buriya ikintu cya mbere cyiza ni ugukaraba neza uko bisabwa. Buriya buryo bundi bwunganira ntabwo buba bukuyeho mikorobe 100% nk'uko gukaraba bibikora. Kugeza uyu munsi wa none rero nta sabune cyangwa amazi birabura ku buryo umuntu yavuga yuko yabuze uburyo asukura intoki ze. Gusa icyo turi gushyiramo imbaraga cyane ahantu hahurira abantu benshi ni uko hatari amazi nibura haboneka ubwo buryo bundi bwo gusukura intoki, butanasaba yuko abantu bakaraba n'isabune n'umwanya munini. Ubu ngubu mu Rwanda ngira ngo biragaragara yuko biri gukwirakwira ahantu hose, kandi niyo ntego kugira ngo
uretse na coronavirus hasigaye n'izindi ndwara nyinshi zituruka ku mwanda, ngira ngo murabizi ko gukaraba neza intoki buriya bitugabanyiriza 50% y'indwara twari kuzahura nazo. Ndagushimiye cyane Dr. Sabe Nsanzimana ku kiganiro Hayimvo n'Imvano. Namwe ndabashimiye umunsi mwiza. Twanashatse kumenya uko mu Burundi ibintu byifashe, ngerageza kuvugana n'umushikiranganje w'ubuvuzi muri icyo gihugu, ariko ntabwo twashoboye kugirana ikiganiro. Mpitamo rero gukoresha ibyo yatangarije ejo bundi kuwa kane abanyamakuru i Bujumbura mu Burundi. Umva uko umushikiranganje Dr. Tade Ndikumana yasobanuye ibyemezo leta y'u Burundi yafashe kuri radio na televiziyo y'u Burundi RTNB. Mu ntumbero yo gukinga ikiza cya coronavirus kugira ngo ntigishobore kwinjira ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida buramenyesheje abarundi n'amakungu yuko ingenzi ziva mu bihugu bikurikira guhera ejo itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu 2020 zizokwakirwa n'abajejwe kubungabunga amagara y'abantu, hanyuma bakasha bazijana ahantu zizokurikiranwa iminsi 14 atanumwe ashoboye kuva aho hantu. Ivyo rero bikazoraba ingenzi ziva mu gihugu ca mbere ni igihugu c'Ubushinwa, Korea y'ubumanuko, Irani, Ubutaliyano, Ubudagi, Ubufaransa, Ubuyapani hamwe n'igihugu ca Espagne. Turasaba rero izo ngenzi kuzokorohereza abajejwe kubungabunga amagara y'abantu bamaze gushira ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye. Ca gatatu turasaba kandi abarundi tekana, kuko mu ngenzi zose zimaze gushanga mu gihugu cacu nta muntu turabona ko ikimenyetso c'irya ngwara ya coronavirus, kandi turasaba bene gihugu kubandanya bakurikiza y'amabwirizwa 10 y'isuku, na cane cane gukaraba n'amazi meza n'isabune. Ikindi turasaba abarundi canke aba mu Burundi yuko bogerageza kuraba ko boja muri ivyo bihugu twadondaguye igihe bikenewe, bishoboka naho bakaba baratenyenya kugira ngo turabe ingene ico kiza kiriko kirafatirwa imigambi bereye. Murakoze.